results for Gulu City, and I wish to inform the people of Gulu City and the general public that I do not accept the result of the 2026 general election as declared by the Electoral Commission. Lok tie matek tutwalu to a Jimmy Timo nyet man wakilwa lemre onyatare matek tutwalu. This position arises from serious and well-documented irregularities that call into question the integrity, transparency, and legality of the electoral process. Throughout the election, multiple incidents were observed that constitute clear violation of electoral laws, including ballot stuffing, multiple voting, voters' intimidation, voters' bribery, and interference with both voting and tallying procedures. These acts amount to electoral malpractice and undermine the constitutional requirements for free, fair, and credible elections. They also contradict the ideological principles and internal regulation of NRM party. Wajo kamaleng ni NP ye dak pe mero. The misconduct appear to have been carried out by individuals, party leaders, acting for personal gains rather than in the interest of the party or the public. Yes, for the 12 in my nano Tommy Bay TV man and Mr. Laughter kikoma ye tie kidi yup man me nano lok maparpad makati duchu kore man in northern Uganda meti wa tine ni matino man nen ngom matika time bola diet mea man mea la diet okwa matika kadiki lok mo matek the mano down patika tamane gen mo betime. Now, report timu katika maleng ken mao ino nana ke ye chekne la diet Alfred Okwonga otiro kwero Rizal man mekwi maokati pe Gulu City Mayor. Wajo kamaleng ni NP ye dak pe mero dak timi mo teme maduong ma eno kwano ko ki kore wabine ana bene kore pengo NP ye kin man makilwoni kwi maokaro en ikin en Julius gunya kachel ki Okwonga Alfred. Now, report ng timu katika maleng ma eno miyo press conference wa megani en matini ma eno katio kamaleng me wachua ni Jimmy Mutime ikari kwi en tiji maraju ma en pe ye ni o miyero ki mete kere piana itian loke ni Jimmy makadi timu nene weng Jimmy ma por wade ki chek me achil la diet Alfred okwa chako ki neno lok me NRM wajini NRM iteni ni pati ga timo gien ki kuma mamir geno tim ken machala wano ngiyo kere ene cho warga mabe twal ichwalo bot la diet chodung ni karma en fudi no kwi no karma en fudi ka yeke mi chung primary pen ngeto mo ke ken mi chung ki en e primary biru pere donc ene no ni mir ikati ki lok mabe ma wero no en i chung dare beru ki support money ma NRM mioni. Now antika blasting nyo tika wacho ni NRM otenyo ni yek dak NRM po timo gimo ke ken marwate ki kien machalo flag bearer me party omiro ki kony kere en non ko ne tieni warga ma ene cho pe ki dwaro ma tieni wa kumbere ni ma kuyu kar ma nged mo ke ken mo dwaro pe en non pe ngi ngom ko ma mir ene team we olo to no jim ma ene timu pi gamente ma jare NRM no mir ki nene chalo gino mo ma perte mono ko ne mi achel ni pe ki dwaro warga ne dak bene pena pe ki dwaro warga ne jim ma pool ma ki ber ka timu ne dong tielo dir mana di mana en waje ni ena e giti ka timo jima reyo i northern Uganda ma weko no peki konyo la chunyo flak pera pa man la tera mi NRM mono gin ma ena wajo kama link kore now lok mukene mati ena ye wangiyo ni jimi ma otime ilok mikwi mo karo en ma food la wo ma yake mi rizal ikom la diet gunya Julius apiere man gunya makin ma wano ngiyo kere ena yo lo kwi ne donc enti ki pero ilok mikwi en bene kore igir ma en kwano kore ena wajo kama leng ni ku kwi tie
Now kukui eni pa obedo I kabira chiel ken machala ya wajo ken ni kukui obedo kabir ma pat ma en I winyo dak mokene ma ke mako bene dano ti ye police bene tie ma ke tika mediki investigation maka investigation bene tu mwan ma obedo ka lubu kore maneno ki kome ko pala diet Alfredo kwa kin machalo eno neno kere ni jimi matika time no jimi mutime ilok mi kuye ni po yo mchunye piman ene dek pui dak pe bi mieto kid ngunyo moke kene bichwalo lok ene nen chalo gwa record po wa ni bichwalo kod but kang dei bikor investigation paluku kui make ma ogene kay neno tum ci en bi bieno bi neno yu ngo mo mir en tim make lok man me ku kui en ko wa ni ku kui beruti kabir ma pat pa na machel wa ni ba dege man me ba mon ki ko me ku kui beruti ko no matek to 12 pen en wa ni dano mo kene ma pegi bolu kui ba dege ni jomo ken ma be pegi tie area me Gulu City ki kelo ki motaka ki yoro ki kelo gi ni kung me bieno olo to wa ku bol kui kabir ma pat me Gulu district ma patie gen ma en of tamoni gen ma mero te meno kama leng so mono lo achel ma eno wajo ba mon ku yuberti la lia en wa ni ku yuberti ma tek twal ken eno beno wa ni kasubi word ku yuberti onyama ku yuberti agwe limu word wen ku yuberti for good en mero wa ni almost entire Gulu City ke kwal ku pere mo wa no en pe lo ku now wando pongi ko rendi ko me ada nyoko me ngora nyoko mo magorno kitera onyoko wando bi lopo kore bi kwete ne chwa biner ni ko ene mon ko mata onyoko mada ko ene mon lok mati aki chwin la dir kwa ki kome ke jeno yeno mo manger mo yo kate ker me ngonyo mono weng duju wan po nge wa bi keto lok kama leng chingu ine tamani tamani lok mala dir kwa te ka wajene ni lok mabejo da tamani mono ene lok ata ke je lok mano kitera tamani pingola dir kwa petika yi loch makiloye kere tamani gien ma la dir kwa timo ono gwak romo weko en mete gibiru ki kuine nyoke jeko mono diju weng watenya chingu man kilwoni Temi Bay TV Julie dak mete ki subscribing kache put by subscribing wak olo to imete ki nana jimma pol manote ka tiba now gogo mukene maladir kwa wajo era yeni en inero ni gamente me NRM obiru ka supporting independent ato po obiru ka supporting man makilwoni en machala flag bearer dong wano nge ni kache ina di flag bearer ten loko ina bi beru ki care menongo chilling money manak mano ien ki miyo yiri wek no ulo to ina bet ki care money me betu kui wano nge betu kui no dan yigane ka pay miyo money kinyo manak no dong kinyo ko money me chami down there way ngiri lagi mo da ngiri pe ngiri ni potem so kadong in pe be mi sa part tamani dong in de bi beru kui ni ning mono ilok ma eno beru ka wachane ka maleng mano eno wachane tie ma po beru yot twal kidung bare pene en inoni tela mone eno ma enare beru tiker ni ikom en po beru ma beru twal mo chunyo tika chweye mono ko ne ma en beno ka tika maleng wajo bene man bot wu duchu man Temi Bay TV gen mo ken ma en beno wajo era yeni kelo dano ki kabir ma pat ma gien go bieno go bolo kui area ma ana na kwaro nyingine mono ko ne ber ma dit ma en wa ne bichwal ne kama leng meneno ne ni kui ini ki ngolo piani nen chalo kuo ma dir berti ye kidong jim mo kene ma en no e ber ka tema ne Gulu City kidong jim no kene mo wa en ben ne chai por kui era yene councilors ma chon pe ki mare pe tian lok ni en jo lok me kuo man me kui men kuo man me yipo petrol station ana ma waro nge yo berti kon pa jo ken kama no ki cha yo ne chi ki gio ni en chung ma tek to me joko gien ma kiren eto gin mutime ena yene dano po maro gin ma ene timo pian ene chung matek ne mirok lok man ni corruption ubet pere ato inoni Gulu district ki Gulu City tiyo pong ki lok man me corruption ma tek twal ma pe yo mo chunye so mona e lok ma tiet ma tie ka maleng dong report ma tie ena yene wangini la diet ko nya fut dong kin ma ena ukati kere ki lok ma mege ni cha wa ena bi chak men ma tich kono ki swearing en kono pe ki swearing en dong tich mere en bi tiyo mere ni kung men ka da ko ne lok mu kat ini ma na tele fu be futi ke ro donga ta ka chil ki la diet ko ma kech fut moro ji me liet ma tika te me bena no da ni gara ki dong wa tika ne mo ken man na lok me da ko kat ko ne na ko bunye na ko ni mo ken kat but ini
puti ma ke wai ne ngok chet gok maliet en ken machala dir ko ka te ker kamaleng mina tami wa ngi ken machalo inero ke lok ne ikina rione tamani mono kar pala dit ko no kar maber to onyo gwa pero mo biruti ye ka che bene gunya gwa participating gwa lok mo man mi kwalo kwi gi nga gene in ko ne tam yene nga itamani mono lok magit kilo kamaleng lok me da ke lok mene me abal ker ken machalo wan jugo wajo kere so we kwa ngi tami ai kom lok man in bene to ya bene comment kenyo kin me rawa te bene subscribe nga chepe subscribe kidum geno ken mai to atem na NIA joining machalo member but me remember pa tami bay TV jima pool ti ma wakilu bo record watiki studio watiki photo studio bene watiki video me we in ke mer mene recording mo ken kupe kedwa itami bay TV chi bingeni Jimmy Weng tum ko mabe cho mire itami bay @gmail.com chi olo to ino mere Jimmy Tichu mameta pe in one for it me bere ka chel kedwa ni matino wagi ka kan da wonen wono gwa ruo ano for it